الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga kamasan ng kalasahan, mga palangkong na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kami bihaon na misita kanyo yung guwa niya, bunal niya. Sarta iban sin mga bisita na tu isabi ni Rain pahabwa hula, ipakila na kanyo in hambuk guru na mo yung bagas dari sin tahun 5 bay, Dr. Ibrahim Al-Muhanna, iban sin hambuk ini guru na mo isabi ni di matong na misita marikat utaniyo, Sheikh Abdul Malik Al-Asakir in sila ini gua dengan Mamlakat Al-Arabiyat Al-Saudiyah na katang gusto sa pengajian nila University dengan Jamiat Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah biyaon yari ka tutanyo na misita mapuas sin amin piyagtangkaan sin kita niyo iban sin wala minum sin bulan Ramadan nakapuas na kita ni orang bulan mulia kailo bihaon mawayak na to dihilan halga maniu-tiyo uno na pagpuas sin Ramadan pagka naubos na kita ni orang hamin bulan mulia launta hari ta na mapagangin pagguwa niya hari ta na mapagangin pag-ig niya pagtaykod niya ring kato sa masi-masi paisab kita ni rihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan yari paisab kita nurihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ibandeng ha mga ini mahal ka waktu sin kita niyo yari halomlungan sin kita niyo ini bihaon inna bisita kita niyo sin kaguruhan na to insyaallah dimihil ka to tan hilalaungan dimihil ka to tan panumtuman dimihil ka to tan hati ni patumtum hak kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala parihalan sin pag-aakamasin kita niyo bayna ruway insyaallah itubal na mo kanila in waktu iban sin hilalawngan dimihil ka to tanyo haisiw na rin kanilang tumagna ikatudlo ko maray panagnaan in guro na mo hambukyaw sa kaliri i-translate da sin hambuk guro na to kalasan insyaallah way na ruway ning sin guro na to tuan atau Sheikh ini Abdul Hakim Majid insyaallah na hari ini dia kakausan sin kami ipasampay matunkan hilalawngan sin sila habahasa nila ubos atong panay sa batin ipahati sin kita na basa na to itok balo ko pa guro na mo Dr. إبراهيم المهنا إن شاء الله فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين. نحمد الله جل وعلا أن وفقنا الله للصيام والقيام ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن وافق ليلة القدر ونال فيها عظيم الثواب والأجر ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قبل صيامه وقيامه وأسعده بطاعته فاستعد لما أمامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وأسئل kebetulan si Syekh muna-muna namuji siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Suci Maha Tinggi Tuhan amuin mananay maisin kata na malibadat sin kita niyo so muna-muna lagi niya kaina bangman pangayon na to po Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin tiyaw pikan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin naman na pagpuasa sampai po pagsambayang kayam amunin tarawih iban pangayon na to po Allah Subhanahu wa Ta'ala amuman narawhat na to impardaugan harum Laylatul Qadar maka natuin ini karyawan dum Lailatul Qadar bulan Ramadan 5 bay. لقد عشنا
أيها الأحباب في تلك الأيام في هذا الشهر المبارك، وتعرضنا لنفحات الله جل وعلا، وتذوقنا كتاب الله جل وعلا، وعشنا مع هذه الآيات من أول القرآن حتى آخره، تلوناه في المساجد وقمنا به تعبدا لله جل وعلا وطلبا برضاه، وصمنا تلك الأيام كلها. هذه الأعمال قام بها العبد وهو متشوق ومقدم إلى أن الله جل وعلا يقبل منه ويجعله من الصائمين القائمين، وأن يعتق رقبته كما تعلمون من النار، لأن لله جل وعلا عتقاء في كل يوم من رمضان عتقاء من النار، فيسأل الله جل وعلا أن يجعله ممن عتق وخلص ونجي من هذه النار. Langsung Syekh, murah-murahan longnya artinya amoy naon na to ingkabuhi na to bulan sin Ramadan al-Mubarak, iwan piaon na to hakabuhi sin kita niyo in pagbasa sin Quranul Karim, dahil panagnan ayat sampai paruhulan niya, nagaangan-angan kita niyo sin matay masin Allah subhanahu wa ta'ala, rin katutan yung rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, baman kita niliyamot sin Allah subhanahu wa ta'ala rin mga nagpuasa, amoy mahin ang pausawan, ikalapas ka tutan nyo, dahil hapinar ka jahannam, ikasud na to palang sin sulga. رمضان مدرسة عظيمة فيها دروس كثيرة، منها من هذه الدروس الكثيرة أن المحارم صامت وتعبدت لله جل وعلا. كيف استطاع الإنسان أن يصوم بلسانه ويصوم بعينه ويصوم بجوارحه ويصوم بجميع ما يملك بجسده؟ يصوم لأنه قضى وقته كله في تلاوة القرآن وفي الذكر والأذكار والتسبيح والاستغفار، وعندما أمره الله جل وعلا بأن يقف عن الأكل والطعام ليس تعذيبا له وإنهاكا لجسده، وإنما حتى يخلو الجوف من الأطعمة التي تعطي النشاط والطاقة للإنسان، فيعني يبحث عن ماذا سيصنع، لكن عندما يخلو جوفه فإنه يتعلق بالله جل وعلا، كما جاء في الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الشباب الذين لديهم القوة والطاقة بقوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، لأن الصيام يحفظ العبد ويساعده على الارتقاء بالإيمانيات حتى يصل إلى مرتبة الإحسان. So naginya in bulan Ramadan longnya madrasah azimah. Artinya salaku laku madrasah malagu in kapaiddahan, iwa malagu maka nato di maka nato pengajian. Bian lo sin pagpuasa bukod kita niyo diak sin Allah subhanahu wa ta'ala, so sin tianish kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malain kanin pagpuasa ini mabista nato pangakari pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na lo yung papagpuasa huntan nyo, yung ginawawaran tanyo katan, papagpuasa ho ng dila, papagpuasa ho ng tenga, in mata. Sa mablong nga siniyusal tanyo sa pagpuasa, ipagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagtasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hinggalong niya, mabut kita nyo, amin, atin niya ipagsandal sin hapdi, malingkan inyad tulong niya, sa obsedyasin, hinangon na to inyad to, amin, mafaragin long sin baran sin kita nyo, bukunin maksudyad to, punishment sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat malingkan gaman niya tuy karayo ikakusog sin paka, ikakusog sin kita niyo katan mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya nalong nga sinasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, sampai pantuparulan sin hadith, ya kamulong ya kabudlungan, isusin makakaos na kanyo na mag-asawa, pag-asawa na kamo. Sawabin yan, yung pag-asawalong niya, hika po sin syahwat niyo pa hinang masyat pa Allah subhanahu wa ta'ala,
iwan ikapupusin pangatut niyo pa ng masyat po Allah subhanahu wa ta'ala. حديثي سينصب مع الشيخ عبد الملك عن ماذا بعد رمضان. وفق ناس بأن وضعوا لهم برنامج مع كتاب الله، وكذلك مع استغلال كل دقيقة من دقائق رمضان. هؤلاء الناس الذين وفقوا لهذا البرنامج منهم من كتب هذا البرنامج ووضعه ثم استمر عليه بعد رمضان حتى نهاية العمر، ورأى أنه يرتقي في مراتب الإيمان ومراتب الإحسان ومراتب الدين، يرتقي. لماذا؟ لأنه جعل هذا الشهر المبارك الذي هو دورة مكثفة استخلص منها ما يتناسب مع يومه في غير رمضان، وجد واجتهد في طاعة الله جل وعلا حتى تأتيه منيته أو يومه الموعود في نهايته، ويكون قد لقى الله جل وعلا وهو من التائبين إلى الله بصيامه وقراءة قرآنه وأذكاره. So, in pangadyan lang yabehe umada ba ta Ramadan. Uno na in Jumatu atawa uno na pag-ubusin Ramadan. Kahalan sin kita niyo. Uno na in kahalan sin kita niyo pagpuasin Ramadan. Sabang siya lang niya nakahinang sinamong biya nasabot na to kain na in pag-ibadat niya halom sin bulan Ramadan. Hitatbik niya rin di sampay pagkukun na bulan Ramadan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala lang niya sampay kayo napusan sin kabuhi niya magbaksi man sin Allah subhanahu wa ta'ala lamod siya rin ang mga manusia nakapagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لنا هدف خلقنا من أجله، خلقنا الله جل وعلا لعبادته، وأمرنا بأن لا ننسى نصيبنا من الدنيا. يعني ولا تنسى نصيبك، يعني جزء بسيط اجعله واصرفه للدنيا، أما باقي وقتك أيها العبد اجعله لله جل وعلا في التعبد. وقد قضينا في هذا الشهر الكريم يعني جوانب متعددة مع الصلاة ومع الصيام ومع القرآن ومع حفظ الوقت ومع حفظ اللسان ومع حفظ الأذن ومع حفظ البصر. كل هذه الأشياء لابد، وهي كانت دورة مكثفة، ومنا من اجتاز هذه الدورة بتفوق وبنجاح، وكيف استطاع أنه يستمر حتى يأتي رمضان الآخر وهو في ازدياد. سنتحدث عن هذه النقاط نقطة، ولعلي يعني أتركها بعدما يتحدث الشيخ جزاه الله خير. So biyan lang sin agi in maksud sin kapag papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bunato din agi sin Allah subhanahu wa ta'ala waya kung nagpapanjari sin manusia wa ma khalaqtul jinna waya kung nagpapanjari sin jin iba sin manusia malainkan in maksud magtag-ipon sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kong lang in maksud din ito magtag-ipon na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala munwiro na uno at malainkan bit adesat mga sin Allah subhanahu wa ta'ala wala tansa nasibaka minad dunya. Hati niya ay musab kalupahin parbahagian mo rin di ha dunya tungod sin kabuhayanan mo iwasin pagkala pag dunya mo. So in pangadyan lang yan naka to bulan Ramadan biya na sin pagsambahayan na to pagsiyam iwan sin paghifdil waqt among pagpalihala tanyo lang sin Quran iwan sin pagbasa tanyo sin Quran palihala tanyo yag pangan na to palihala nato in pangatod na to iwan sin panglungog na to hagatan ma siya tiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم وبارك على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك جواد كريم. اللهم اجعل لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Postingha amuin pamudji sin guru sin kita ni insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala iban salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta di muasia Allah subhanahu wa ta'ala memanin kita ni lepas yang kata iban doa Allah subhanahu wa ta'ala ina mendilan kita insyaallah ta singkatan karyawan di dunia iban sing karyawan hadla akhir insyaallah subhanahu wa ta'ala.
يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المؤمن المسلم الحق حافظ على الصلاة وعلى عبادة الله عز وجل في شهر رمضان المبارك حفاظا تاما، يصوم ويقوم ويصلي الفروض ويقوم بالنوافل ويصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها متتابعة متوالية لا يفوته منها شيء. يطلب الله عز وجل في سجوده ويعظم الله عز وجل في ركوعه، ويقوم بالدعاء في سجوده وفي التحيات بعد أن ينتهي منها، يدعو الله عز وجل دعاء عظيما. هذا في رمضان أكثر من الصلاة، أكثر من طاعة الله عز وجل. لكن ماذا يعمل بعد أن ينتهي رمضان؟ إن الله سبحانه وتعالى سيبت نيكاتها كتابنا مهموليا إن لمسنا الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Bunal-bunal tudlong yang sembahyang doon halaw mendagkal sin mga mukminin atau kan mga mukminin kataan insiayan waktu matarang wajib suway kititindog sin kita ni. Naam, biya ini in amin lugto sin kita ni habulan Ramadan. In pagsambahyang dahil sin may naat in subuh niya, in zuhur niya, iban sin asar niya, iban sin maghrib, iban sin isya, wala dahil ni hati niya kalipasan sin kita ni. Biya ini lugto sin kita niyo. Dua sin kataan, dahil naman haruko niya, sujud niya, iban sin puas na sin sambahyang, iban pa sin kaiman waktu, in mga ini, piaglugtuan sin kita niyo Ramadan. In mga ini, nahihinang sin kita niyo Ramadan. Bihaon, napuas din Ramadan, uno na isabin hinangon sin kita niya parihalan sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labing pagsambahyang pa Allah subhanahu wa ta'ala. هذه الصلاة أقوال وأفعال يقولها المرء المسلم في صلاته ويفعلها أيضا في صلاته، فازداد إيمانه وارتفع بإذن الله عز وجل عنده سبحانه وتعالى. هذا كان في رمضان، ولكن بعد أن ينتهي رمضان أينك أنت في الصلاة؟ هل أنت لا زلت متابع في الصلاة؟ هل لا زلت تحافظ على الصلاة؟ هل تتذكر حلاوة الإيمان في قلبك يوم أن كنت في رمضان محافظ على صلاتك؟ In sambahyang hilalawungan sa sabutong kakahinang fi'il hihinangon amin in pagyang sambahyang Ramadan amin piaglugtuan hinang sin kita niyo inya tu mga waktu wala na to siya yufpas amin kiya na naman mo inlanab sin pag-ibadat sa Ramadan bihaon na puas ng Ramadan uno masipakaw halaw sin lanab sin pag-ibadat hasam bahayang niya uno na mahinang sin kita niyo habi haun limo ini nakalipwas ng Ramadan kato tani uno naman inamuin daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala patut na to hinangon bihaon masi pa kain kita niyo habi sin kiana naman na to pag-ibadat halam sin Ramadan atau bukun na biad din na in mga bihat to kakahinang hilalawungan iba sin hinangon sujud fi'il in mga ituhi kaangkat sin amuin hati ni pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala biyaw mo in Ramadan 5 bay uno naman naisab ini kakusog sin pag-iman sin kita niyo hinangon mapuas sin Ramadan insyaallah. تسمع الأذان في رمضان ومن ثم تتجه مباشرة إلى الوضوء فتتوضأ وتصلي، وقد يكون أنك تتوضأ قبل الأذان بدقائق مستعدا لصلاة وذلك لارتفاع إيمانك. بعد رمضان هل أنت على هذه الطريقة نفسها في بعد أن كنت في رمضان؟ بعد رمضان هل كنت مثل ما كنت في رمضان؟ سؤال يجب أن تجاوب عليه أنت بنفسك وترى نفسك أين أنت. Bang karungan sin kita niyo. Bang sadya hamasjid karungan sin kita niyo. Dakan mo na magtuy pa mag-ail. Atawa arakala way panagbang nag-ail na kaw. Ini inamin hati niya piyag mumuhut-muhutan sin kita niyo sin waktu pa sin Ramadan. Biha unwain Ramadan. Diya pa kakaw. Sin amuin bayak mo magsambahayang. Bayak mo pa mag-ail. Bayak mo pa himinang. Sin uno-uno ibadat sa Ramadan atawa nalupa na kaw habihaon amoy din in mga pangasu suway mo hibutang polob sin daghal mo karna jawaban mo ini in kahalan ni habihaon nakalikwas na kato tan Ramadan. من الطريف أن أذكر قصة حدثت لي أحد الصالحين في مسجد يقول رجل يعني ازداد إيمانه فيحضر قبل الأذان إلى
المسجد قبل الأذان ب5 دقائق ب4 دقائق. يقول فجاء المؤذن وسأله قال أنت كل ما أجي للأذان وأنت تأتي قبلي. قال والله إني أستحي أن يناديني الله وأنا خارج المسجد. هذا من زيادة إيمان العبد. يقول أستحي أن يناديني الله الله أكبر الله حي على الصلاة حي على الفلاح وأنا خارج المسجد. Ang lang yan nasabot sin suy-suy hati niya sin mga ini ulama sin kita ni. Mahinang bangun kita on biak dagbus aun da in suy-suy ni biak makauyum ko tiyo atau kan madagbus dalang. Salong ya bisan pabet tumatutud siya. Aun lang hambuk tau. Hawirun pa nagbang 4 minutes 5 minutes ito na siya ben halam sin masjid. Dumatungin magbabang, nakauna siya rin siya na muadzin. Nakamisan na asubusin tao muadzin magbabang, lang mari kato'y Bilal. Lang ya ko mas kuatin ang mga kato, ataw kanya ko tayo mamud. Dumatong ako lang yung mari, pamagbang, di pa ako magbang, yan nakaulisin masjid. Ay talang niya biya, ikaw magpakauna rin ka mo, Masya Allah, tinay marayo yung biya kuan mo biha. At tinay pag-ibadat mo. Iban makusog, at tinay pag-iman mo. Nalong sintaw yaon. Atin niya, inaku masipug ako lang niya pa Allah Ta'ala. Inamuin tawahun na ko sin Allah Ta'ala yato ako hagwa sin masjid. Hayya ala salati, hayya ala falah. Angkan iyon ako na lang niya sa limbaran ko ma-represent na ako asal. Hari pa ako tawahun sin Allah Ta'ala. Nalong sin mga ulama, inyat to atin niya. Hasaman makusugpen pag-ibadat, iban sin iman. Sin manu si amin, hari siya mabaya tawahun sin Tuhan itu siya hagwa. Sin kaban niya, tawahun siya amin niya na si asal present. Nakauna siya lang sin muadzin. أنا أقول يعني إتماما لكلام أخي عبد الملك حتى يعني لا يطيل بنا الوقت. أليس للعبد حاجات يريد أن يحققها في هذه الدنيا؟ كلنا سيقول نعم. كلنا لدينا يعني حاجات يعني أمور نحتاج إلى من يحققها لنا في هذه الدنيا. أليس الله جل وعلا ينادينا يوميا ويقول هل لك حاجة؟ هل لك شيء لكي أحققه لك؟ نقول كلنا نعم. الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل، يعني في آخر الليل قبل أذان الفجر بساعتين أو في حدود هذا الوقت، يتنزل نزول يليق بجلال الله وعظمته إلى الدنيا، فيقول يا عبدي ما هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل أو سائل فأعطيه؟ كل هذه الأمور موجودة عندنا، لكن للغفلة والانصراف والانشغال بهذه الدنيا نسينا أن الله جل وعلا قد يعني نزل إلى هذه الحياة الدنيا نزولا يليق بجلال الله وعظمته، ثم ينادي هل من سائل فأعطيه. يقول المولى تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. يعني الله جل وعلا ينادينا. فكل يوم لو كان للإنسان وقت للقيام للصلاة قبل أذان الفجر بساعة ساعة ونصف، ما هو المانع من أن ينام العبد قبل، إذا كان اعتاد أن ينام الساعة مثلا 11 ينام الساعة 10 ويقوم قبل أذان الفجر بساعة ونصف، ساعتين، ساعة، 45 دقيقة، 40 دقيقة، نصف ساعة إذا كان ضعيف يقوم نصف ساعة، ثم يصلي لله 11 ركعة ويناجي الله جل وعلا يقول يا الله اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن، ويسأل الله جل وعلا بجميع حوائجه، ويعلم أن الله أقرب إليه من مدة يده، هكذا يناجيه ثم يستجيب الله جل وعلا لهذا العبد، إما في هذه الدنيا أو يؤخر له الإجابة إلى يوم القيامة. Lalu ini guru kita ni Dr. Ibrahim Muhammad. Bukun kalau nyain kita ni, aun kabayaan tahadunnya mga rakyat atau akan aun dia mga yang angut sing kita ni matalus, matangbus, majukup, makumpletun kataan. Bukun ka inna Allah subhanahu wa ta'ala jukupun niya katu utanin kabayaan na to, hitukbal niya katu utanin niya angut sin kita niyo, amin kabayaan na to ujumatu pajatuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan niya sa kita niyo di mabaya.
sa kita hindi tumawag pa Allah Ta'ala hindi kita ni mangoy. In Allah Subhanahu wa Ta'ala siyapot si Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yanzil ila sama'id dunya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala numaog siya pa langit dunya min kikit asin kita ni ang paniyan hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Hal min taibin fa'atubu alayh. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Aw long si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith quds. In Allah Subhanahu wa Ta'ala ang siya numaog. Amin manawag tawag manaisi. Manawag tawag sarta manaisi ha mga tao. Amin mabaya siya mapajukup niya. Unin kabayaan ni hal kabuhi niya. Idi hababaw sin gumi. Law sin Allah Ta'ala aun kalong ni haruminin mga kaampunan kakuampunan ko siya. Jukpun sin Allah Ta'ala yung kabuyanan sin kita ni. Amin wayro na partusahan na to. Hikaron along sin Allah Subhanahu wa Ta'ala aun kalong ni haruminin magtawbat kako tay maungkin pagtawbat niya kako. Iban aun kalong ni haruminin mga kako dihilan ko siya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala tiataharan niya kita ni. Sa kita ni hindi mabaya. Amin tumawag pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hajat kabayaan mo. Dahil kato tayo hindi mabaya. Jadi ini kajukup sindi ko mabaya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banglong niya ang ding mga kabayaan sin kita ni. Amin hati niya ini pajukup pun in kabayaan na to hakabuhi na to may ta di na to hinangon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sumujud kaniya. Nadamik yan bangin kaunan sin ding kato tayo. Inamin hati niya biyak siya magtug simbi ang mga ini malomdo matawakan kuan ding siya nalisagang po tag isa. May ta siya bang siya natug sin lisagang po lang yabihan. Ampa siya mga nagbati sin yamin hari pa magsubo makatindog siyang kaoras palabi-labi atau kan mga kapatan tag 5 minit tumawag pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sinununin hajat niya ya Allah mangayo ako bihay ni biyon amin hilil kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hikajukup kabayan sin kabuy ni hadunya hikarayaw sin kabuyan ni hadunya sumasaan na hilil sin Allah Ta'ala karayawan iban sinununin khairat iban sinununin kain hati niya jukup sin Allah Ta'ala iangut-angut ni hadunya atau kan sumasa na hikarayaw hilil kaniya sin Allah Ta'ala hadlaw qiyamah hadlaw akhirah amin wayrun na ruwaing tutungbasan sa rayo rayo hitukbal sin Allah Ta'ala kato taniyo ba't malain kaning pasurun sin isin Allah Ta'ala kita na kataan parang sisur kanin mahamul insyaAllah subhanahu wa ta'ala. المسلم الحق حينما صلى وحافظ على طاعة الله عز وجل في رمضان لا بد أن يكون هو أيضا المسلم الحق الذي يحافظ على الصلاة وعلى طاعة الله عز وجل بعد رمضان. فرب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها سبحانه وتعالى عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. فلا يغرنك الشيطان أنك كنت مطيعا لله في رمضان ومن ثم تقول لا أخفف الصلاة وأخفف طاعة الله عز وجل. لا، فهذا دلالة شر ليس دلالة خير. تكون محافظا على الصلاة ومحافظا على طاعة الله في رمضان ومن ثم يأتي رمضان ولا تكون محافظا على الصلاة فاعلم أنك في شر. نسأل الله السلامة والعافية. So, long si Sheikh, in Muslim long niya hak, ang Muslim sa bunal, lang siya nagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan, subay siya magmalug to magtatabo kung bulan Ramadan. Kaya na long yan Tuhan na bulan Ramadan, siya rin Tuhan na bulan sin Shawwal. So, ang longin mano siya, way siya nagpalihal asin pag-ibadat niya bulan Ramadan, tanto ha mano siya yan, awan hinan niya masyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. وعندما ينطلق المرء المسلم بعد شوال يعرف أن رمضان وشوال تتمة لبقية الشهور كلها في طاعة الله عز وجل، وهو عمل عملا عظيما في رمضان فأتبعه بشوال في أعمال عظيمة، بعد ذلك تستمر روحه أو تزيد روحه في طاعة الله ولا يتعب جسده فيتعود على طاعة الله عز وجل فيكون إنسانا نشيطا روحه معلقة بالله عز وجل وجسده قويا محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى. Demikian langsung gurus kita ni hatinya in dagan sin peribadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun saja bulan Ramadan buat malingkan bang niya hati niya ini yanapan atawakan piasunuan sin bulan sa lagu-lagu day sa mahinang na to ibadat doon kataan biya na sin bulan Syawal in kaiwanan bulan yan magadda siya haamin pahala makawa mo puasin Ramadan amunin bulan Syawal in mga bulan kaiwanan na puasin Syawal ini mangjukupi sin pag-ibadat sin kita niyo ding Ramadan pa Syawal law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabot niya man sama Ramadana
ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisisin nakapuasa sin Ramadan. Ampan niya jiu ini pia sunuan unum adlaw sin Ramadan dia niya kia puasa ni nangka tibuukan angka tibuusan sin amin hang ini patahunan. Mahi pasaling kaibanan bulan ini intag dapuni Allah in Tuhan sin Ramadan in Tuhan sin Syawal in Tuhan sin kaibanan bulan Allah subhanahu wa ta'ala magtatayma sin katan ibadat sin kita ni. وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها هي أقصر الأمم عمرا عمرها قصير فأعطاها الله فضائل الشهور يعني يصوم شهر ومعه 6 أيام فكأنما صام عام ويقوم ليلة القدر فكأنما قام 383 عام. So in bulan Ramadan long ya, ini hamok kang mga bulan gift khas special suggestion Allah subhanahu wa ta'ala umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena meta in bulan Ramadan in manusia long yan umulnya hopo da. So kagunahan amoy makapag-ibadat kau amoy tengo sin Allah subhanahu wa ta'ala kakausan nito sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy long ta pajukupon kay min katan karayawan mo. So yung padail sin bulan Ramadan long ya ang biyanas ng hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. At nisisiyon nagpuasa bulan Ramadan kaya napag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iban nag-aangan-angan siya sintumbas dengan Allah subhanahu wa ta'ala ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbusahan niya nakauna. Damikian nisisiyon nag-tahajjud bulan Ramadan amin kiugdan yung Lailatul Qadar kaya sambahayangan niya qiyam ang punon desab sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbusahan niya. So ini nilong yamuk dengan mga fadail sin pagpuasa ini khas special sadya umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasawan in pangumulan nila hopo. يعني حديثنا يعني كله ينصب على كيف تمر المواسم على المرء المسلم، كيف تمر هذه المواسم على المرء المسلم ويأخذ منها نصيبه كأنما يزداد بالطاقة والبرامج ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما بعد رمضان وكلها أيام أيها الإخوة ويأتي موسم آخر يعني كلها 3 أشهر ثم يأتي بعدها موسم الحج وفيه العشر الفضائل يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر من أيام ذي الحجة ثم يتزود من هذه العشر أما بالصيام وكذلك بالأعمال الصالحة والقيام والتقرب إلى الله والنحر وإذا لم يكن حاجا يصوم يوم عرفة ويقف بروحه وجسده مع الحجاج وهكذا يتزود ثم بعد ذلك تمر عليه فترة طويلة ولكن لا ينقطع عن عبادة الله يصوم في كل يوم في كل شهر 3 أيام أما الأيام البيض أو يصوم كل يوم 2 أو كل يوم 2 وخميس يتزود. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر أوصاه بوصايا. ما هي هذه الوصايا؟ ركعة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام. وهذه هي أعمال هذه هي الأعمال لو نظر المسلم يعني نظرة شمولية وجد أن أعمالنا في رمضان كانت عبارة عن الوتر قيام الليل وكذلك الصيام وكذلك قراءة القرآن والبعد عن المحرمات جميع المحرمات الغيبة والنميمة وأن لا نذكر بهذا اللسان إلا ما ينفعنا أما تسبيح نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو نستغفر الله جل وعلا أو نذكر الله أو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأعمال تشحن العبد تعطيه طاقة حتى يظهر نور الإيمان على وجهه Yung mga ini, longsin ini, gurusin kita niyo. Magdatong in waktu, sin waktu pa waktu, mausin longsin bahasa. Tini mausin bahasa, rap mausin disabka. Sin pag-ibarat, iban sin pag-charge, sin pag-iman, sin tawrinil siya kusog. In Ramadan, nang dihili ka to kusog sin waktu, hangkamulan tuod, mangintiro hilang sin bahasa, amin hipag-charge, sin pag-iman, sin kita ni kumusog siya. Usap to lumaway ni sa adlawan, magpuas sin Ramadan,
amuin ini ganapan na isab sin unum adlaw sin Ramadan. Sin Syawal. Unum adlaw maglangkit atau akan nagbubutas-butas bang man halam sin Syawal. Usad tuloy nga lumawan ni sabin adlaw kaakibang mo kitaon humina na sa battery atau akan namin hati ni pag-iman sin kita niyo sumunod na isab hati ni inamin ini bulan haji dilan na isab kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ang patumtum ni pagpakusog na sa pag-iman sin kita niyo kaya sinasabot sin Allah ta'ala wal ashr wal fajr wa layalin ashr amin hangpu adlaw doon ha Ramadan long sin Allah ta'ala sapahan sin Allah ta'ala in hati na fajar in subuh sarta long niya sin amin hangpu doon agad in adlaw niya habulan haji hati niya in mga sila nakahat ni makatulak madto pa Makkah maghaji sinamin bulan haji inya tipag kumusog na sa pag-iman sin mga tao maghaji in mga wala nakapaghaji mattubihan amuin hati niya ini patumtuman sin Allah Ta'ala alabay hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam magpuasa sin adlaw Arafah in magpuasa adlaw Arafah iban sin hati niya in pagsumbay sinamin adlaw ini hati niya pagsasambahayan sin kita niyo ini adlaw ini sambayang haji ini pagpakusog charge dakula katut tanyo dimihil ni sa batin niya kusog takalong sin bahasa Arab ini pag-ibadat karena in Ramadan dimihil katut tanyo hatiag pa ini pagpakusog sin pag-iman pag-ibadat ding naman Hamin na hinang natusin pagpuasa adlaw sin Ramadan. Iban sin pagtarawih witir sin dunya, iban sin tahajjud, iban sin paglayo ding mga muharramat, lumayo ding mga panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in mga ini long sin Allah ta'ala wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. In mga adlaw lima wayatu, amiyat tinding mga piyalabay sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato tan mahinang siya lesson, mahinang siya pa ini atin niya pamintangan, iban mahinang siya panuntuman sin kita in adlaw Ramadan, in sita in unum adlaw sin Syawal, iban na isab sin amin asyara ini atin na ayam hangku adlaw den dun lang yabian kuan bulan haji, iban pa sin kaywan ini ibadat sin tawring naman ha puasa Isnin, iban sin Hamis, in puasa sin tao tu adlaw ang putag-tutag upat lima kasubangan sin tiap-tiap bulan, in mga ini pag-charge sin kita ni. Charge sin pag-iman. At inibig ko sa kaulaw sin nabutan sin amin charger bihan pa battery sin pa amin ini cellphone sin kita ni karena pag-iman insa ni charge day sa aun charge din dun sin Allah Ta'ala supaya kumusugin battery sin pag-iman sin kita ni hisaksak mo pa charger amunin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. الأمر الآخر دين الإسلام دين معاملة. كنت في رمضان تعامل والديك معاملة حسنة ترأف بهما وتساعدهما وتكون في مهنة أهلك ومساعدة في أهلك تقول كلاما لطيفا كلاما جميلا لوالديك ولزوجتك ولأبنائك وللمحيطين حولك كنت هذا كله تعمله في رمضان لماذا لا تعمله بعد رمضان؟ in agama Islam longya siyanin agama muamala amin paano mo sarayo-rayo pasupatan mo pamanusya pagkata manusya muamala mo pamaas tayo manghud mo paasa panak asawa mo ininilong niya kabayan sin agama Islam na may tawalong niya rin hinang unini in himumungan kabtangan mareyo ni hinang tahabulan Ramadan pagkataan kakasit takataw tayo mahuran ta may tataway ni rin hinang uni sablong niya pagpuasin bulan Ramadan. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة بيت أهله يقوم على مساعدتهم حتى إذا سمع الأذان ذهب إلى الصلاة. وهنا أمر عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. Insi suntuan sarayaw-rayaw. Suntuan sarayaw-rayaw paunong kakahinang. In Nabi sallallahu alaihi wasallam ding ha mga hinang niya trabaho niya in mag-serve day sa siya pamilya ni. Mag-serve day sa siya pamilya ni. Habihad to na. Inamin hati ni kabisyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam piya pakita niya pakato in parihalan sin pagpalihala niya ha mga anak asawa ni habay ni. Sa bang siya makarungog na bang di siya tahan lubukon siya roon sa diha karoon hinang ni habay pagmalingkad dumakan lisab siya pamagsamayang pamasjid in mga ini
pia kita kat usin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin insiasuntuan pa amin unu kakahinang persupatan pa Allah Ta'ala yang persupatan pa pagkahinang. يعني خلاصة لقائنا هذا أستطيع أن أقول يعني ماذا يفعل المسلم بعد رمضان في يومه. لو حددنا يا شيخ عبد الملك نتكلم عن اليوم، ماذا يفعل في هذا اليوم حتى يستفيد المشاهد الآن والسامع، يستفيد ماذا يفعل بعد رمضان. الآن خلاص انتهى من رمضان، كان يقوم في ليلة رمضان بالساعة والساعة ونصف، نقول الآن اجعل لك حظ من قيام الليل، هذا واحد. اجعل لك كما ذكر الشيخ محافظة على الصلوات في الجماعة، لأن فضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ب27 درجة، يصلي مع جماعة المسلمين. والإنسان عندما يكون بنفسه يكون ضعيف، المسلم ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. عندما يستمع القرآن من إمام عذب الصوت يدخل الإيمان ويتفهم معاني القرآن، يذهب إلى المسجد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يذهب إلى صلاة الفجر ويعود ويغير بيئته، لا يصلي كل أوقاته أو جل أوقاته في بيته ثم يقول أنا أصلي. نعم أنت تصلي، ولكن عندما تذهب إلى مع جماعة المسلمين وتشهد الصلاة مع الجماعة يكون لك فضل اللي هو الذهاب، وفضل البركة جلوس في المسجد، وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، كذلكم الرباط. كل هذه الفضائل لابد أن تكون. كذلك يكون له حظ من قراءة القرآن، وينبغي أن لا يمر عليك اليوم إلا وقرأت أقل شيء جزء واحد. ولكن المسلم عندما يرتقي بإيمانياته يستطيع أنه يقرأ 5 أجزاء في اليوم. يأتي مع الأذان يكون في المسجد يستطيع أن يقرأ جزء كامل 20 صفحة 20 وجه، ثم ينتظر صلاة العصر أو الظهر ويقرأ 20 وجه، والعصر ويقرأ 20 وجه، والمغرب وأما قبلها أو بعدها ويقرأ 20 وجه، والفجر 20 وجه، وكذلك العشاء، فيكون قد قرأ 5 أجزاء في اليوم. وإذا قرأ كذلك في قيام الليل جزء أصبح عنده 6 أجزاء، وأصبح ممن يختم القرآن في كل 7 أيام. كل أسبوع يكون له ختمة من القرآن. نحن نقول لا تقل ختمات القرآن عندك، كل يوم اجعل لك واجب أن تقرأ جزء من القرآن، جزء كامل من القرآن. كذلك يكون لك فضل الصدقة. في رمضان كنت تجعل الأهل يطهون الطعام وتطعم جارك وتطعم الفقير وتطعم أهلك فيكون لك فضل صدقة في غير رمضان، ولو بجزء بسيط، لو بيس واحد يوميا. تعود نفسك أنك دائما تتصدق، يكون لك فضل هذه الصدقة. الأذكار، لا يفتر لسانك من الأذكار، أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أستغفر الله العظيم، اللهم صل على محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله 10 مرات، 100 مرة، وهكذا. أوراد الصباح عندما تنتهي من صلاة الفجر وتجلس إلى الإشراق تقول أوراد الصباح. في المساء تذكر ورد الحصن يحصنك من جميع شياطين الإنس والجن، هذا الذكر. سيد الاستغفار، وقولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقولك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كل هذه الأذكار تذكرها في الصباح والمساء وتحفظك من شياطين الإنس وشياطين الجن. كذلك ركعتي الضحى، عندما يستيقظ الإنسان إذا كان ينام بعد صلاة الفجر ساعة أو ساعتين يقوم مباشرة ويتوضأ ويصلي الضحى. وكذلك يتأدب في جميع حركاته بالآداب الإسلامية. إذا دخل جلكم الله الحمام يدخل برجله اليسرى، وإذا خرج يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك. إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى ويذكر الدعاء. إذا أتى للأكل يقول بسم الله، وهكذا يعود نفسه فيجد ما شاء الله أنه الآن أصبح إنسان آخر
ملتزم بما التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا دل الأمة عليه. يقول أحد المستشرقين عجبا لهذا النبي، حتى أجلكم الله طريقة القراءة الحمام علم أصحابه عليها. فنحن عندنا قدوة وعندنا أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، نتدرب هكذا ثم نجد السعادة ونجد الأنس ونجد الملذات كلها. يقول شيخ الإسلام لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. ليه؟ لأننا دائما صدرك منشرح، لا يخرج منك إلا لطف العبارة والكلام الجميل، تحب الناس، تجالس الناس، تحل مشاكل الناس، يرون الناس فيك القدوة والأسوة. Banglong yung kaptanan at awahin ang singkitan yung hapwas Ramadan nagkusuhan to kita yung nagsambahayang nagkiyamul layl. Nauno na lang yung hinanguntan yung pagpuwas ng Ramadan. Muna lang niya, suway na to palialhaw yung pagsambahayang kiyamul layl. Aming pagsambahayang sin dom. At niya magtahadsud kita niyo bisan bukod na bulan Ramadan. Magkiyagawsan tanyo nagdihilwak to pagtahadsud na bulan Ramadan, suway tanyo resab kauso na bukod bulan Ramadan. Kana ini habuk deng hamanga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya suntuan sin katan qudwatun hasanah, siya suntuan sin katan umat niya. Ikarwan niya long niya paunon nato yung pagpalihala sa bahayang jamaah. Kana ini long niya malagong kapaiddahan kato tanyo. In pagsambahayang mo isa-isa man sin jamaah, in jamaah long niya kawantag pito karayawan, in isa-isa mga bukda. Karwan niya long niya karon na pagjamaah maaonin parsupatan yung makusog. Iwan sin katay manguran ng mga Muslim magkasambayang jamaah. Aun waktu long in Muslim daipun binapsihi kawiyun bi ikhwanihi. Hat niya kumusugin in Muslim malam masyagin wabaran niya sa kawabang siya makalamod mo pagkataw tayo moran niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala kumusog siya. Ikato niya long niya suway na tudilan tudhal kain pagbasa sin Quran. Habukun na bulan Ramadan. Amin sa tiyo-tiyo na lang yung mawasa sin kita nyo, dilan na tuwak, tolong sinang kaadlaw, makawasa kita nyo, ambok ang kajuds. Amo natin sa baba-baba. Hasupaya lang yung maabot, inang kamulan, mahapal mo yung Quran katluan kajuds. Atin niya, dilan na tuwak to, inang kajuds yaon, hangko usap bahagi yung nato palimawak to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mawasatan nyo ng kajuds halam sinang kaadlaw. Supaya pagabot sinang kabulan amuin nabasa tanyo yung Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin kahang kabulan. Ikaupat niya lang niya fadl sadaqah amuin kalabdian sin pagsarak ka. Bang kaulong niya nakapagsarak ka bulan Ramadan, hati niya magpakaon ka, magsarak ka, magdihil ka, miskin, inya tulong niya amo natin hinang saraya-rayo sa suwede sa tulong niya ma-apply mo po na bulan Ramadan, bisan na kumanlo yung kaunan makapagsarak ka kamok pila kang kadlaw. Ikaliman niya lang niya, amo na in al-adhkar, among pagtasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sinasabot niya, astaghfirullah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, iman si mga kaiban ng jijikiran. Lari luwa na lang niya in saydul istighfar. Atin niya, amin pangusin katan istighfar, subay na ito ini magkabasa, karena aminin pangusin pagkawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na lang isin pagsambayang duha, salatul duha, subay ni katinggalan sin Muslim. Iwan sin pagsud mo, palam sin siyar, akramakumullah, amin hat ko sumud palam sin siyar, ayaw kalupahin, didikiran sumud, iban sin gumawa. Karena ini hambuk dengan mga pangadatan tiyang Indo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta ihinang niya ni paginawaran niya. Suway ni kalupahan sin Muslim, karena ini hambuk dengan mga pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipaghimaya mo dahil hakatan amin makamumula di analong asin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilaw niya ipagpalihala kay mo si Allah subhanahu wa ta'ala dahil jin maano si ewan jin syaitan.
palihalaw ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan long niya, amin ayaw mo tud kaluperon ko, kumaon, magbismillah ka ko suong kumaon, ayaw to dyan to, at niya lupa, kanin ini amay-amay, sampay sabot niya kain na, amon long niya kuduan ni manasika, kung hati niya kawaan rin ka ako, at niya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan si singuran, sampay yaman manasik sin paghajj, wayro manjari singuran ta, wat malengkan, inyaon suray rin singuran na to, singkatan pag-ibadat na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil na maya na pagsambahayan, pagpuasa, pagsadaka, paghaji, in suntuan na to, amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na yung kudwa hasana, sarayo-rayo suntuan, habihat tulong ya kaharam magtanyin ni kalupahan ng mga nasabot yato, insyaallah subhanahu wa ta'ala long niya, wa najid as-saada, kawakan na tulong niya in kasanangan sin kabuhi sin kita nyo rin di hadun niya, amuin, wenong kita nyo naningod-singod, kapanghido kansyo-kansyo, buat maling kanin singuran na to, amunin kudwa, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin nagpamantok kato tanyo, kawakan na to in kabuhi sa sanang-sanang di hadun niya, sampai padlaw akhirat. وكما قال القائل ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. التقي الذي يتقي الله عز وجل في السر والعلن الذي لا يظلم الناس حتى ولو كانوا من غير المسلمين. لا تظلم أحدا كائنا من كان فسوف تكون سعيدا. قم بواجباتك وحقوقك مع الله عز وجل كما يريده الله، واحرص على تلبية حقوق العباد التي عليك فستكون سعيدا في الدارين في الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. Yung sin hambuk ini tahu nagkabtang sin kabtangan yang mga kato magtataras ulat ang daraman lang lastu aras sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Lang sin tahu magdaraman niya lang wala ku kiyabaakan kita doon in kasanangan ibang kakuyakan hamag tipon sin pangarta buat malengkan long ya kita ku in tao makuyab masanang pangatayan ni amay tao nagmagawa pa Allah Ta'ala. Tingnan, in tao nagmamabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil naman haman nakatatampal iban sin amoy nakatatapok pag mabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala siya rin in tao malano in pangatayan niya sawasa iban makuyab pa Allah Ta'ala. Langi hali ikaw, paamoy hati na makaan niya, iban sin makaamangan niya, hapag kahing manusia. Sa buat malengkan subay injagahan mo, uno-uno in amin hati na susukutun kay mo sin tao, atawa hak kay mo sin tao, amuyatin subay mo hati niya, amuin inijagahan, hikatunay kanilain hak, amuin susukutun nilaroon kay mo, harik kausukutun hadlaw akhirat, in mga ini mga palangguan agamasin Allah, mga kamasan kalasahan mulia, in Allah Subhanahu wa Ta'ala kikita ni katan manusia iba sikatan tiap tanjari in Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun bidatis sudur in Allah Subhanahu wa Ta'ala keingatannya bang naman in halom sin dakal liban halom sin hatinya pangatayan kutuk sin pangatayan sin manusia nakaingat in Allah Subhanahu wa Ta'ala in bewan in mahal ka pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagmabuga kanya sin mga tao nagmabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولعلنا نختم بهذه القصة الطريفة. يعني من فعل هذه الأفعال وقام بهذه الأعمال سينطبق عليه قصة تلك الأمة التي بيعت لأناس كانت عند أناس صالحين وتسكن مع هؤلاء الصالحين، ثم بيعت هذه الأمة إلى أناس آخرين، فعندما جاء رمضان اجتهدوا في العبادة وبدأوا يطبخوا ويفعلون قالت ماذا تصنعون؟ قالوا هذا شهر رمضان لابد أن نزيد في الطاعة ونزيد في العبادة. قالت ردوني إلى الناس الأولين فقد جئتهم من أناس كل أيامهم وكل حياتهم هي رمضان، فنريد أن نعيش هذا الجو أن يكون حياتنا كلها رمضان. أسأل الله لكم التوفيق. Mahinang talang yabi kalalangan maniyo tiyo. Hakis sa nasabot sin mga ulama. Atungod sin hambuk babayban niya ka. Amin sindit to pa siya haamu niya. Sin nakauna zaman. Ubus kiaragang siya pahikarwa. Amin hati niya ininakabi ka niya. Bukun day sabyat to
maitung na siya tangkis niya rin hading mga tarabaho luog han si pakbay amin ini nabi sinamin ada amin nakabikan niya hikarwan niya aun day sa hati ni mga makawa pangadyan sa karna pagdatong niya pahikarwa bayad to amin nakabikan niya maino-ino sa bang mahi siin bulan Ramadan sin mga taon nakabikan na hikarwa yaun amin nag-inom makan nag-adjal sinkatan banghati na room na biha. Katina waktu pagbubuka iban na sinamin doom niya free na yung pagkaon kata. Lagi maino-ino ako singa hinang yun. Pag kita nga nag-unkam, ang yan siya Ramadan. Ramadan, haramin adlaw niya sin aklo ba in pagkaon iban sin pag-inom siya in doom niya halal. Halalin doom niya, atin niya maglami-lami, magkaon, atin niya puwasin namin hapdi tiyahanan tiyang kanin mga uhaw, indong niya siya pag-inom makan. Ano lang yung biyan yung kakahinan niyo, balikan niyo ako lang yung magtupamin, amin panagnaan lang yung biyan, iniamo ko. Sabab lang niya karna, in sila rin dito sin nakauna, kerituan ko, wala pa ko kira kang marikan niyo, in patahunan nila katan Ramadan. Bukun sadya lang niya intahan nila, sin nagtangka uhaw hapdi sin adlaw, sambil dum sin Ramadan, bukun sila sin kaning pag-inom makan. In kamu yang lagmak bang dumin adlaw ni bulan nagtatahan, ibusin kayo ba bulan ni sablong niya bihan, pag-inom makan nakatan. Ang pala niyan dito Tuhan sipak, sin nakauna, Ramadan, ini pagtangka din pag-inom makan Ramadan. In mapuas sin Ramadan, biada Ramadan. In mapuas sin bulan sin simun Ramadan, biada Ramadan. Hati niya bukong dia sin kanilungnya. Mata udin pag-inom makan. Dalam sin ulama. Di kunad to kay ngatan bang hapin tumawil. Bang tangkis niya kad turing haming mabanya ka sa maghinang nasadya sin pagkauni man sin katan atau wakan au ni sa istifada makawa. Alhamdulillah, long sin ini guru na bang man kita niyo ini taufiqan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga nasabot yatliban aw naka na to lesson istifada dahil mga nasabot sin kabur insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan na to ini hinang ibadat dakula iban pabukatun sin Allah ta'ala timbangan mizan hasanat yawm al-qiyamah yawman nalqa biidhnillah subhanahu wa ta'ala wa kama nas'aluhu aidan an hadhihi al-muhadara wa ilqa al-kulaymat yani li 'ammatin nas تكون في ميزان حسنات المشايخ بإذن الله ويعني زوارنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق والصلاة فيما قلنا وسمعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ومن العادة يعني الدعاء في الأخير شيخنا وصحبه أولا أشكر القناة هذه القناة المباركة على هذا العمل الطيب وجزاهم الله خيرا وجزاء القائمين والداعمين لها خير الجزاء. وأشكر ما لقيناه من هذا الشعب الطيب الشعب الفلبيني الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حنان يا منان يا رب العرش العظيم يا إله الأولين والآخرين اللهم بارك لنا وعلمنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم واجعل لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم وفقنا لطاعتك واجعلها خالصة يا حي يا قيوم لك يا رب العالمين يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر لأحيائنا واغفر لأمواتنا واغفر لأزواجنا واغفر لذرياتنا إنك على كل شيء قدير الرحمن الرحيم إله الأولين والآخرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kahina po sa nasabot niya ito kahina Sheikh Abdul Malik hatinya ini nangayo siya ba Allah subhanahu wa ta'ala taufiq wa sadat iban sin pagsyukur ha amin hatinya yari dia tungan niya ini TV station dahil naman ay isu na patindugan niya DPS Tagdapo iba sin isu pentimutuko na damikyan ini pagsarang syukur isa pa mga hati ni pihak baak niyari ha lausin ula sing kita daerah biya na sin mga kaguruhan na to ini dia tungan niya kailo amin ini nakatabangkan nila nagkantukari iba sin pa na pasya di mga Allah subhanahu wa ta'ala pasya tungan papagparakat na sin utarain panausin ketan-ketan iba sin ibarat sin ketan insyaallah tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum
ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.